U decembru 2023. godine uhapšeni su Ranko Debevec, tadašnji predsjednik Državnog suda i bivši direktor Obavještajno-sigurnosne agencije Osman Mehmedagić. Godinu i pol dana kasnije Državno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Debevca, Mehmedagića i Milisava Pijuka zbog više krivičnih dijela povezanih sa zloupotrebom položaja i trgovinom uticajem. Debevec je potom suspendovan sa funkcije predsjednika suda dok traje krivični postupak. Imali smo pritvorski dio gdje je tužilaštvo govorilo da im treba još mjesec, pa još mjesec da okončaju istragu, što se očigledno nije desilo. Tako da je optužnica podignuta godinu i pol dana nakon lišenja slobode. To treba dovesti u vezu i sa svim drugim predmetima gdje nakon ukidanja pritvora u 90% slučajeva se također čeka na godinu ili dvije do podizanja optužnice, tako da ja u tom dijelu ne vidim nikakvu razliku u ovom predmetu u odnosu na većinu drugih predmeta u pravosuđu generalno. Predmet je zbog pitanja nadležnosti suda u 2025. prebacivan između suda Bosne i Hercegovine i posebnog odjela za korupciju pri Vrhovnom sudu Federacije i Općinskog suda u Sarajevu. Nakon takozvanog ping-ponga konačno je odlučeno da je za vođenje postupka nadležan posebni odjel pri Vrhovnom sudu Federacije. Sudija za prethodno saslušanje odmah po prijemu optužnice isto uputila na nadležnost drugom sudu i onda je uslijedio jedan period koji je možda djelimično problematičan jer se formiralo vanraspravno vijeće koje zakonom nije predviđeno, koje tu sudiju uporno joj davalo nove zadatke, a to je da potvrdi optužnicu, pa da odluči o prethodnim prigovorima, pa da zakaže ročište izjašnjenja o krivici, što smatram da nije bilo osnovano. Nakon toga je došlo do upućivanja predmeta drugom sudu i došlo je do izazivanja sukoba nadležnosti, što ja taj dio ne nalazim problematičnim, jer to je nešto što je predviđeno zakonom. Sudovi imaju pravo da razmatraju pitanje sopstvene nadležnosti. Posljednji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine naglašava da je potrebno poboljšati učinkovitost pravosuđa i da Federacija još uvijek treba usvojiti zakon kojim se štiti pravo na suđenje u razumnom roku. Uz to, u brojnim međunarodnim izvještajima se navodi da suđenja traju predugo i da dugotrajni postupci narušavaju pravnu sigurnost i povjerenje građana u pravosudni sistem. Traju postupci, ja bih između efikasnosti i kvalitetnog suđenja uvijek izabrala kvalitetno suđenje, a kad imate sudije koji se imenuju na osnovu profesionalnog i ličnog integriteta, efikasnost će doći sama po sebi. U oktobru prošle godine sutkinja za prethodno saslušanje po službenoj dužnosti je u zapisnik konstatovala da su se optuženi izjasnili da nisu krivi, što je praksa kada stranke odbiju da se izjasne. Paralelno s tim, Debevec je od Ustavnog suda zatražio da se van snage stavi odluka o potvrđivanju optužnice kojom se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrada ili drugog oblika koristi, za trgovinu uticajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje, te za lažno predstavljanje i kršenje zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine. Na ovu odluku se još uvijek čeka. Sad imamo situaciju gdje je predmet došao sudu koji nije odlučivao o optužnici i tužiocu koji nije vodio istragu. Umjesto da se optužnica prije potvrđivanja proslijedi dalje, imamo tužioca koji nema apsolutno nikakvu trenutnu ovlast da eventualno, ako smatra, dopuni istragu, da nešto u svemu tome izmijeni, i sud koji nije sud koji je kontrolisao tu optužnicu. Tako da onaj dio koji ja smatram najproblematičnijim je u stvari dio između trenutka kada je sudija za prethodno saslušanje odmah po prijemu optužnice se oglasila nenadležnim, odnosno ustupila vođenje postupka drugom sudu i dijela do izjašnjenja o krivici, koji smatram da je sve to bespotrebno bilo pred sudom BiH, jer je praksa više nego očigledna da sud Bosne i Hercegovine ne može da sudi svojim sudijama.
Postupak protiv Debevca i ostalih tek treba da počne i nije poznato koliko će trajati. U februaru je počeo i disciplinski postupak protiv Debevca. Prema toj tužbi, on je u periodu od skoro 2 godine dodijelio 16 predmeta u 13 slučajeva različitim sudijama, suprotno pravilniku o CMS-u.